Siguro, kami wala yung schedule ito eh. May schedule ka pa. Buwan. Sa bentang na ito, pwede tayong pagpalpis ka rin susunod ang kailangan. Di siya naman kaya. Hindi, magyawin naman. Kasi ka rin susunod daw sa Alakuha. Iba yung masal ka engineer yung tayo. Buwan, yun din ka naman. August 5, Check tayo. morning, afternoon. Per Saturday. Pero ito, magkareta susunod na week naman, alata. Friday, 6 p.m. Tapos, ang buliwan, Magpalit lang mo ng tayo para lang ang schedule. Pag week na lang ang schedule. buwan tayo. Oo. Panapod ako na kami. Buwan tayo Saturday. Buwan tayo hindi. Ang saksak. Yes, good. Pagkita ng engine ng August 12. Ala, yardi niya. Saturday ng August 12. Uy ka. Karin tama saksak. May ba itong sa Buwan. Sunday yun. May Saturday ka. Karin tama saksak. Pagsabi niya. Paano na eh? Paano na eh? Uy ka. Note mo na. Note tayo. Nasa Belo Horizonte na. Itaw niya. May ano pa text eh. Sila mo yung department niya. Pag nandiyan na lang tayo. Aliwat yung nangyari sana. Saan sa doon mo ako yung ganang bara? Yes. Siya ko sige. Napakarami. Hindi, ito na yung pero sa isa isa. Birthday ng Angel niya. Ay, pero yung mas kaya talaga na Sabado ng night. Oo, Sabado. Ikay ba kita ni... Ito kasi ako yung gawang maraming tayo kami sa Tapos mo yung wow, history.
Maya payabak po kaya katamongan. Iyabe talaking kaya katamong panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ay ayampang di. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Elisa Antonio, Jejomar Antonio, at Joshua Philip Sadsad. Marwan and family, Chito Carreon and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Liangco Macapagalan family. Danilo Josefina Sarmiento and family. Gracela Cortez Mortel. Riza Policarpio para king kayang birthday. At Renato Susan Quizon and family. Makanyan mo naman, iyabe talaking panalangin tamo. Ding special intention di. Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Josefina Sarmiento and family, Nicasio Luzong and family, Catherine Bigoria Sadsad, Felipe Y. Pineda, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Eufrosina Yumul and family, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Rolly Lopez, at Rovi Garcia. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanandi, Winston A. Chan, Doktora Agnes Salvador, Angelita Cochon, Mary Blaze Sampang, Architect Ted Narciso, Pedro Trinidad Jr., Josephine Guanlao, Edwin Cotales, Efren De Leon, Baby Pantig, Zena Lorene Hope Matitu, Marie Lali, Renato Punsalan, Ernesto De Leon, Rico Sabado, Seth Malig, Danilo Batak, Maria Carmela Reyes, at Dominga Jimenez. Yabe talo king kikatang panalangin, ding donors tamo para king bulaning Hulyo. Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda, Rolly Lopez, Himig San Nicolas, Jing Canlas, at Winnie Josephson. Para ka rin kapatad tamong mayango na biye, manalangin tamo para kingalanganggang kapayapandi, Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel Anfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Arlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Dimtna Bernarda, and Leonardo Macapagal, Marvin Zablan, Leonor Yalung, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Bernardino Balbag Jr. and Rosita Balbag, Jesus Galang and Gilbert Galang, Eugene Arau, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalung, Ricardo Sr. and Eufrosinia Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honarato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po. Salubungan niya
kanyan, di arpading lirang, isadyan alangan, ketangganin masala, kanya sa lumuban. Magsaya ka o malayan, apinilining Ginoo, aming tipon-tipon yeni, ipanan ng lagyo, sa lubungan at dalitanan, kumeto sintruba, uyan yan masasalamatan, inuat subusan amo. Kinglagyo ning impampo ning anak ko ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios, at ing pamakiagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keka antimurin. Sisyantala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, hingmi kasala kong dina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapo ko, kang nuwa na Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king die alanganga. Amen.
sambanda ka, upuyan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ikakasamaan mo. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, Manalangin tamo. Oy pangmayupaya, ipaintulot mong ingkalam ning biye mo, manatiling lalabong karing pusumi, mamango kaya kami iba't king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Papanatilian mo kayong mabibiyek ang Kristo Jesus, parating manaya kang bening panalangin at tapat king turuna, hangga king pangabulalag na kaya kami, ning kaya kang ligaya. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Alang aliwang Diyos, subali keko, ama kimasabal king sabla-sabla, anong keno sukat mo pang patunayan, king kapilan man, e kapasinalang minatul, mit mong katuliran. Ingke kang sikanan yung sibol ning hustisya, ing kayo payan mo babo ning sabla, gagawa na kang mapaglunos karelangan. Pakilala mo kaya kang sikanan, nung tututulan daw yung upaya mong miral, at papakit mo ing kamulangan, ding makibalo, king upaya mong yan. Dapat ang giyang ginuna ka ning kayo payan, magdalang lunos ing kaya kang atol, ing kaya kang pamamahala, e magdalang kahigpitan. Uling burian mo, tambing na nga tsingke kang kayo pa yan. At king antikaretang kararaptanan, tiro min kaya kang balayan, ing sukat lang pakit gana ka, ring makatuliran. At kaya kang anak, dirinan mong maragula ka paninayan, babiya kang dalan, king kapanisyan, para karing karelang kasalanan. Inga mano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pablasang malam ka at mapamatawad, o Ginoo. Karing sablang mamaus ka, mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko ka, sana pakiramdaman. Ingka kong dalong ka sanang tingiran. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Ding bansang kang lelangan, ka lumapit lo. Bansang ba at munye kapuryan, king kang lagyo. Mayupaya ko at darapat bagi amak pagmulala. Bukod mong ikeng Diyos at ala ng aliwapo. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Dapat ika, o Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara, mapibabata ka at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo kusa at lunusan, kening kang talasuyo, ipagkalob mo ing sikanan. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, darating ng Espiritu, bansa upa nakatamo, uling tao tamong may na, uling yata mo mambalo nung makanano tang manalangin. Dapat ng Espiritu,
Iya mismo yung magparalampu, harapan ng Diyos, para kaya katamo. King dalong aera man apasyag, di nga mano ning tao. Ing Diyos ama nakit ang gana king kabubusalan ning puso ning tao. Balo na yung atsyok yung pilubluban ning Espiritu. Uling ing Espiritu, iyang magparalampu, king harapan ng Diyos. Alang-alang king kayang balen, at agpang king kaburiana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Awsan da kayong kakaluguran nga naning Ginoo. Ulinging sablang dimdam ko kang idpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ingin manatili kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, sinabi niya namang Jesus karing tao ing metong pang talinghaga. Ing kayarianing Diyos, kawangis nening metong nga taong sinalbag mayap abini, king kayang asikan, misa nabengi kabang matutudla ring sabla, dinatanging kasalang na at sinalbag iyang bining marok adikot, busal ning trigo at sakaya meko. Inyang tinubo at memunga ing trigo, linto mo naman ing maroka dikot. Inyaring alipaning menasik, linapit lakayat ngara, puwari maya pabini ing sinalbagyo Ginoo, makananong mi kasamot dikot amarok. May kibat siya, de patanayan ning metong kong kasalang. Kitang da ring kayang alipan, buriyo pong putputan mi ing dikot. Aliyo nga nang may kibat, magkangking pamamutput yu pati trigo tuki. Paborenyong parewong tumubo ang gaking panahon ning pamamalot. Potang oras ng palutan, sabyan nyo karing talapamalot, tipunan yung mumuna ing dikot at sakayo aptasan at dulukan. At tipunan nyo king kakong kamalig ing trigo. Itang sinalbag mayap abini, yay anak ning tao. Ingasikan, yay yato, ing mayap abining silbag na ilaring taong pagarianing Diyos, ating marokadikot, ilaring taong sasakupaning Diablo. Ing kasalang asinalbag king bini ning marokadikot, yakabod ing Diablo. Ing pamamupol yung kapupusa ning panahon, at ding talapalot ilaring anghel. Nung makananong titipunan da
ing dikut at kaibat turlukando, makanyan mo naman ing malyari king kapupusan ning panahon. Itubod na lang ning anak ning tao, ring kayang hanghel, at tipunan dalangan at simen king kayang kayarian, ding sablang babye pamikasala karing tao, at ding sablang darap at marok, at yugse dalangan, king mikakalukong pugon. Karin la tumangis at mitigis aipan. Ding banal naman, sunlag lang ang tingal do king kayarianing karelang iba. Itang ating pakiramdam, makiramdam yon. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Minsan nating metong kababaing mintaking ari ning Saudi Arabia. Manyawa diyang ustisyo. Uling meteyeng asawa na. Kailangan po itang may kapate keng asawa ko, pate niya naman. Kitna na ning ari, sasarian na nitang taong may kapate king anak mo, king asawa mo, ing pate niya. Kasalangla, mualaking metong at metong. Eko po balo nga na ning babae. Basta kailangan nung nanong kingwano, makuha mo naman kayo. O iting matulid na. Instant judgment. Dapat mibigyan mo naman kayo itang kingwano. O makuha mo naman kayo itang kingwano. Burino, mika instant justice yun. Instant judgment. Ulinging matulid, no? Deng makanya na tao nga na. Ela sukat miyabe, kareng mangayap at tao king komunidad. Oy tao, it is not right that the man who had killed her husband should be allowed to live in the community of good people. Minsan kukutang tamo mo naman yan. O ba't pabore na ni nga pong Ginoo, libutad tamo, ating ay masales ating pasaway. O kaya, o ba't ing nature, paboren na mananaman tang masales at tanaman, o ba't ating susulputad dikot. Anyang elementary ko po, mag-gardening kami, king eskwela. Gagawang plat, ne? Mananamang kayong petchay. O batal doldo, ating sisilput dikot. Ito yung gagawan me. Gustonging dikot kaya tayang lele petchay, malatiya pa mo yung petchay, at pitput me, kadwangal do me, tayang kang petchay. Talaburi, kayabe, deng marok ataw. Aliwaya po yung skill, ne? Aliwaya yung skill. Siyempre, yan akong makyabe, karetang mumukit mangabit suluke ni. Eko talento ito. Nung manikot makyabe, itabida ako. Karguda ako po. Potami talabu ko. Makanya namuman ang kareng aliwang skills. Ne po? Yan akong makyabe, kareng mag-traffic. Palakwan da ako mo. Pero karas keng ugali, keng pangatao, o ba't paboren na ni nga pong Ginoo, ing miyabelo, di ngay masalese, kalupa na ning sasabihan na ning Ebanghelyo, pepaborendong tinubo ding dikot kayag nandaring trigo, taling hagay ni, tungkol keng kasalukuyan, ang papakeng kapupusa na ning panahon, po tapamong kapupusa na ning panahon, karinlay ikawani deng marok ang puan mayap, pero pilatan ning ngeni,
ang popaking kapupusan na ning panahon, oy ding ugali tamo. Burita lang ilako, etala buring kayabe, detang masales ugali, nino pinaman bisa. Kayabe doreng emasanting ugali. Pero kening talinghagang sasabihanan ni ginutamang Yesu Kristo, bala mo makanining sasabihanan ning Ebanghelyo. Nga na ning ari ning Saudi Arabia kening babae. Uling manyay ko dye, pamilit na. O tena mo nga na bayaranan da kang pera. Kesa keng ilako tayo pabiye. Ing metong alipo nga no. Dapat Mateo, o sige makanini nga na ningari, ya kung magdesisyon, katuliran mong manyawa justisya, katuliran ko naman akong magdesisyon nung nanong parusa ing para kayo. At oining desisyon na ningari. Sige, nung makanano yung mete ing kaya kang asawa, makanya naman kuanan may biye ining lalaki nga ini. Sige nga na, mukyat ka, kayang palm tree, at kaybat magpabaldog ka, ikabit kayang lalam itang lalaking minukyat at apatana ni kay kang asawa. May tayo po kasing asawa, no? Uling may balduging may itong lalaki, at yung kayang palm tree, apatana ni. May tayo. O sige nga na, ikang manik kayang palm tree nga magpabaldog ka. Itulit kay ning lalaki. May bisayang babae. Tinggap na niya mo yung pera. Makanya niya yung larawan na ningapong Ginoo. Nung kamentalidad ni ningapong Ginoo, ining babae, alatangan keni. Alatangan. Pero ing papakit na ning Ebanghelyo, paboray nyo lang tumubo deng dikot. Kayag nandareng trigo. Pota namong pamamupol karintala ikawani. Nano yang larawan ni ngapong Ginoo ing mayayakit? O ba't paboren na lang miyabe deng marok at tao, itamong makasalanan, kareng mangayap, kasing ustisya na ni nga pong Ginoo, manibaten niya kayang sikanan, nga na ning mumunang pamamasa king kabyasnan. Dapat agyanging Ginoo, ning kayo pa yan, magdalang lunos, ing kekang atol, ing kekang pamamahala, magdalang kaigpitan, uling burian mo ing tambing ng atsu ing kekang kayupayan. At king antikareting kararaptanan, tiro me ing kekang balayan, ing sukat lang pakit ganaka, ring makatuliran. Ing apong Ginoo, napapagpang agad-agad, ing kayang parusa. Ing ugali na ning apong Ginoo, malam nga na ning dalita pakibat. Linyentya. Ing apong Ginoo, pasensyoso yun. At atin niyang forbearance. Ing amanong forbearance po rin na pong sabihan, eda kapaparusan. Eko papagpo, ing parusa keka. Kakambal nening pasensya ing forbearance. Kaganakanan ni nga pong Ginoo ne. Bakit? Kasi bubuklat ni ing kayang puso, king pamamatawad, ing kayang pasensya, forbearance, at saka mercy at pamamatawad, bubuklat ni ing kapanayan, ing hope, naking kapamilatanan ning pamamatawad na ning apong Ginoo,
kapamilya tayo ng pamamyen ng panahon, magbayo tamo. Basdakal, itang mayap agagawan tamo. Iteng pag-asa, iteng kapanayan, ababyen na ning apong ginukya katamo. Ang gaking kapupusa na ning panahon. Iteng bibyen na kaya katamo ning Gino. Ining pasensya na ning apong Gino. Ining forbearance na ning apong Gino. Iting pamamatawad na ning apong Gino. Pepakit na ning ginutamo ng Yesu Kristo. Kitang sulat ng Pope Francis, anyang 2015, anyang ibuklat ni in Year of Mercy, Jubilee. Sinulat yang metong indiksyon ng awas, misericordia vultus, ing lupa na ning pakalulu misericordia, ning apong Gino, yapin ing ginutamong Yesu Kristo. Jesus Christ is the face of the mercy of God. At oyning papakit na ning ginutamong Yesu Kristo, kening ebanghelyo, at king kayang biye, pepakit na, ya ing lupa na, ning pasensya, misericordia, pamamatawad, forbearance ning apong Gino. Makanano, may kiyabe ya kareng taong prostitute, deng paring magbiasa-biasa, deng pasaway, deng eskribas, deng politiko, deng anak, deng tax collectors, pekyabayano ren, bubuklat ne karela, ating sumangid, ating aliwang paralan, ning biye. O iting papakit na ning ginutamong Yesu Kristo. Anyapin, ing Santa Iglesia, itamo nga tsuketi, samot-samot taon. Ating mayap kaya katamo, paminsan-minsan. Ating barok kaya katamo, pamisip, paminsan-minsan. Maski na yung sarili tamo, at inyang maya pabini at trigo, at inya naman dikot yung kaya katang sarili. Nung makanano yung sarili tamo, mixed ya. Ning mayap ang pong emasanting, makanya naman in komposisyon no ning kaya katamong komunidad. Yugse tayong marok tamong ugali, ban kanito pututan taya, bayuan tayo. Yugse talaretang kapatid tamong masyadong sisimba. Orang kapamilya yung matamag, king obra. Di nang talang panahon o iting leniency na nga mong Ginoo. Uling ing Santa Iglesia, alia Diyos. Ing kaya katamong komunidad, alita mo Diyos. Ni metong magkakatamo alang Diyos. Metong yamo, ing apong Ginoo, at yang ating katuliran musga. King biyetamo. At bilang Kristiyano, alata mong katuliran, usgahan niya ing metong nga tao. Nano yaman gagawan. May kamali yaman, maging kriminal yaman. Ala. So etamo pumanos ga. Nung atin niyang gewang masanting etaburi, tahimik tamo. Nung kakilala tayo, may kalsopan tayang magbayo. O kaya man alili ugali. Aliway itang panyeran tayo, keng gulot na. Usgahan tayo, keng gulot na. Anya pong direktor ko king metong eskwela ki Florida Blanca, paruminggo ko pa mo dela de kan ako yung metong akaso. Yung principal lang po, yung prefect of discipline. Amo nga na, yung metong tamong estudyanteng lalaki, 4th year ne, alapang K-12 kanito.
may kabuktot siya. Ita pong estudyanteng abuktot no, alitaya estudyante ya keng public. Yung kaya kanao pong libro para estudyanteng handbook, kailangan ma-expel yun. Kailangan milakoya keng eskwela. Nang malyari kaya nung palakwan tayo nga ako, fourth year ne, lumipat siya ng liwang eskwela, mag-adjust siya, o kaya mag-aral. Makanano yang magsadyang maging tatang nga ako. Palwalan. Tayo patukyan ngeni, ining handbook. Paborin niya yung ayari na yung fourth year, pero itang section, no? Pakisabyan niya. King pagsisti. Nune, di nandeng suporta, hanggang emotional support mo, ban kanito, si kanya lub. Pangatawana, no? Ing kamalya, no? At isadya na yung sarili, no? Kayong responsibilidad bilang maging tatang. So, po pepalakwan, pepalakwan. Akalingwan ko ni after 1 week, kanyang bayo yung mag-graduate, lepita na ako. Kune balo, among yako po itang pepalakwan nga. No? Mag-graduate na ako po, dakal pong salamat. O baka sadya na ka maging tatang ako, halipa po, pero subukan ko po nga. No? Yung saob da rin pengari ko, at yung kaklase ko, at yung pong support group. Itang panahon ning first month na ning klase, ang aking bayo ya mag-graduate. Panahon ning pamagsadya kayo, panahon ning pag-asa, panahon ning pamagbayo isip at disposisyon. Ngini, ang aking kapupusa na ning panahon, diri na nakatamong marakala panahon ng ginutamong Diyos. Papapagpo ing husgana, ing judgment na. Papapagpo ing parusa na. Uling maragulya kapanwalan kaya katamo yung apong Ginoo. Maragulya tiwala kaya katamo. At panekong balik-balikan ini, ing dagul na tiwala, ni nga pong ginukya katamo, manalumpakan niya, ketang lela nga nakatamong kawangis, no? Lela nga nakatamong kawangis, no? Anya ing buong bietamot kasalpantayanan, makiwangis, kingapong Ginoo. Panalangin tao po kaniting misa, maging mapagpasensya tamo, kareng taong magkamali. Di nantalang pag-asa, deng may na. Deng tamo kaisip, deng tamo kakule, deng etamo ka pamilya, ampong etamo ka puso. Di nantalang panahon, etamo mag-give up karela. Uling nga pong Ginoo, ni minsan, mag-give up kaya katang. Talakad na mo, at ipasyag tayo kaya katang kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwa ang ponyato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banala Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa makaluklok wananing Diyos, ibpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko King Banala Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pami sa Makding Banal,
king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king be alanganggo. Amen. Maralastang panyubukan ing muaning Diyos, dapat mabagal yang mimwa at malagwang mamatawad. Adwanta kaya misan po, ing itubod ni ing kayang espiritu ning pamamatawad at pamakikapagkasundo karing sablang tao. Nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, lalo yasanang maging talayatad ning pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok karing sablang balitang, bitbitan do sanang mitmong kapibabatan at syaga, ring kasakitan ning kekatang panahon, at manatili reng panimunan ing balayaning Diyos, kimigit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mga siyas na pusong palpikasala, makombertila sa King Diyos, kabangatin pang panahon, uling kingaldoning pupol, binanang matawli, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangang at syuketi, alikas ta sana, king dapat ing paniwalan, at atsu ka ring puso tamo, ing maragul ng kapagnasan ning lugod, para karing sablang tao, nanuman ing karelang lahi, relihiyon, o kabilyan king be, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Akakit mo, Ginoo, ang gaking kabubusalan ding kekeng puso, balo mo nung nuna anti lalabanan ning kaya kaming ketasan, paginakit at kayalan kapanupayan, ing pamangailangan ming mamatawad. Itubod me kaya kaming kaya kang espiritu ning lugod, ban makapamatawad keng makabuklat apilubluban, at apasulungan mi ing tune kapayapan Kristiyano. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginoo mi. Amen.
ligaya ay ikaw, Inumin maligaya. Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuno. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo ka pamilatan dareting ayin adaralami arapan mo, ban parangalanda ka, idalam ke sana ilapit king kaligtasan. Tanggapan me ing ganap pa sakripisyong binye mo kay kami, papagbanalan me ang timonong makananong minsan papagbanalan me ing sakripisyo ng Abel. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At keka yat antimurin, nayoring pusoyo, makayat na nalo king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, at tsukeka ing ke kaming biye, pangimut at pangatao, king pami biye-biye mi aldo-aldo daranasan mi ing ke kang lugod, king lugod mong tenam king meto yatu, binyene ning ke kang anak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiye garantiya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makiabe king alangtok ng dang pamamiya kapurian keko, at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapi at pasalamat sa keko, piraso ni, at binyene ka rin kayong disipulos at nga tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos at nga tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasig tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyublin ng mi biye ning anak mo, darawon mi kaya kaiting tinapen ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepayinawan at manenayong subling niye, at ding sablang may yangu na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayong esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, papuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manayanaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ipakita mo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na kasalanan imepuyatu apaluan kami Agnus Dei Victoris Peccatam mundi dona nobis pacem dona nobis pacem, dona nobis pacem. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalakoking kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, e kumatampang tanggap keko, dapat yagkes may nga mano mo, kumayap na ako. Tapat ning spiritual apa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ning pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. Emo pain tulot kapilan man ing mikawani ko keko. Amen.
pastorku, yang mamatmu, ing kakulanganku, kapinagpan, eto kaisa ng uling sabla, kaya malimatan. Eto magkumaakot, hindalan mapanganib, uliyang ayabeku, yaing tukod ko, yaing pasulko, yaing ginuko, yakabuk, imangliko. Yang pastorku, yang mamatmu, ing kakulanganku, kapilanman, ekong kagisan ng uling sabla, kailangan ibatkan. Manalangin kamo. O mapakalulong pa, dinandakesa ng bayong parasan dating misteryo, at iyatad king meto nga bayong biyeke ka. Iriyaluan mi kung kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. labila pa pong meto nga sulu, kareni nga duwang bim. Deng mikabit this week, hopefully, bandang Miyerkules or Webis, makompleto la. Kailangan tayo pa po hindi takapondo. Dito pong bisang mag-donate. Makakonekta na po kayong main line at may rewire ne, yung kaya katamong sunken shrine at miyabe na lareng kontador. So dito pong bisang mag-donate po, very welcome kayo po. Siklod kayo po. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan ka ring sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yeldo makapakirake kuking kekang ligaya. Amen. Ipami at yukaban wami sambanya yung lagi mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kete suli pantibanwa. Inka kanan mi kingal doldo, hibye mo kaya kami kingal dongeli. Amponing patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Antining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa'y Saul kintokso, nunay kabus mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaging grasya yung ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babayat mo niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu, Antimoing sa jarang ligayo, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alangangga. Amen. Immaculate Mary, your praises we sing. You reign
Ingin manatili kaya kayo. at keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos na mayupayang tutuwing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ning misa mayari na umeko aking kapayapan. Salamat, King Diyos.